Riu a Kenya mari na undu wa gukenerera thutha wa thirikari kwanirira itanya ria kuguithia thogora wa mutu wa ngima kuuma ciringi magana meri ma mirongo itatu nginyanagia ciringi igana rimwe kwambiriria muthenya wa umuthi. Kuhitukira ndumiriri kuma kuri ministry ya urimi, endia guothe bururi-ini ni mathitwo kwendia kilo 2 cia mutu wa ngima na thogora wa ciringi igana rimwe kuma ciringi magana meri ma mirongo itatu, nacio kilo 5 ciendio ciringi magana meri ma mirongo itano, guku kilo 10 cia mutu uyu ikiendio ciringi magana mana ma mirongo kenda. Maya mokite thutha wa thirikari kuhitukira ministry ya urimi gwitikira kuhitukia kurekereria kigina kiria giguteithiriria kunyihia garama ya iguru iria mukenya araguraga mutu uyu nayo. Ministry ya urimi ni yugite ni rihuraga birigiceni guothe bururi-ini gutigirira bei ino njeru ni yagacirithio guothe bururi-ini na gutire mundu ugwitikirio kwendia mutu wa ngima na bei ya iguru makiria ya uria kwanirirwo. Kurumirira ikinya riri ria thirikari a Kenya ni marutite mawoni matiganite. Na ithi ni twakena muno na wakenya makena muno tondu riu mundu urathia kabaru akathukuma igana kana maneri neguguraga mutu na agure tuboga kwao ni twera thirikari ni twakena na ithi ogwe ithiite na twithutha ni tukumabe kura. Hau ni hega muno tondu andu aitu ni ahinyiririku ti bithi ya cukuru ti urimi ti nako riu nginya irio cia ndairari na thina na kwa hivyo hindi ria makorwo makiguithia mutu ni gwiciria mu Kenya na njira nene muno na no tuge ni wega na ni thengio gwi thirikari. No na gukiri uguo mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni anyururitie ikinya riri ria thirikari akiuga muoroto wa thirikari hari kuguithia bei ya mutu urongoreirio kuhurira ndebe mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na kumumathira kura cia githurano kinene. Hawa jamaa wa wizara ya kilimo ati wameita kura, wanawaambia wafanye ukarabati, washukishe bei ya unga kwa mwezi mmoja peke yake. Jameni, si hii ni ukora? Yani ni jambo wakifikiri kwa huo mwezi mmoja watamdanganya mupigie watu wa kuzimia kura. Wewe chairman wa Azimio na mradi wako, hata ushukishe bei ya hiyo vitu yote na umesema utafunga mabiashara zetu za mtumba, wewe utakuja kujua tarehe 9. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.